Khublei Shibun, kini kilong ki Khubor ki Khubor Step Jong ka arpsau tarik Jylliew arajar arpau balak pynpule shapi daka Khubor Kyllum. Kibayo coronavirus habaro shitulup ke perthei kilong kendai pulai lak san pulai hajar news pak lapusan. Kibalak hlat kilong saulak nyu kendai hajar pras pak san. Bat kibalak kot kilong san pulak sau pui hajar news pak katwei. Nang kham Kiew kibayo pang coronavirus hai India. Barok kibapang kilong saulak san pun hajar shis pak kat kendai. Kibal kot kilong arlak san pupra hajar san spa kendai kendai. Kibalak hlat kilong kat sau hajar sau spa prapulai. Lak nang kham hiar kibayo coronavirus ha Jylliew jungi ha Meghalaya ha kabaki bom pat kot kidon setang saungut. Arajar san spa kat nreu Kiew kibayo coronavirus ha Tamil Nadu minin kasngi bat kibaklat kilong lai po kendai ngut menta kasngi. Kam ka company Patanjali ba kaladon ya udawai pekerteng swasari bat udawai koronil kibadei gidawai ayurvedik kibala ban penkot ya ka jingpang coronavirus hapo nyusngi. Katkum balakam da utrai jongka Patanjali ubaba Ramdev ulai thu baka company jong u kila ya tray lang bat ka National Institute of Medical Science University Jaipur baki lale ya ki jing persyang ne ki clinical study hak tin pareng ya kini ki dawai hak klinik bat la ai da kini ki dawai ya kendai pusan ngut ki bapang coronavirus kabal ngo kalong hadin lai singi nru pusan ngut ki la test negatif bat hadin nyau singi barok kendai pusan ngut ki la test negatif lut. Tes positif coronavirus usnar lek kai tenis ka Serbia Novak Djokovic. Bat kalok chung u hadin ba ula penlek kai ya ka tenis exhibition match. Labu dor ka sorkar Karnataka wan sumaria ki bapang coronavirus haki hospital Shimet. Kata kalong san hajar arspa hadu shipo hajar tengka. Ya ki balapha ya ki daki hospital sorkar bat shipo hajar hadu arpusan hajar ya ki balet hi dalade banpa sumar haki hospital Shimet. Ki Jumai ha Maharashtra ubadon ya ka magnitude ka ba 3.3 Richter scale ha ka por san steng janmet shi spa 8 kilometer south of Aluka katkum ka National Center of Seismology but umdon re ki jing mensau ne ki jingjot. Thank you nehi Khublei Shibun.